Şinavidan şuyana radyoya denge gelden başkodarın heja İro 22 Nisan 2025 seyşemli Brüksel'e saat yazdı lamede duazde. Emen uçendin avarojede peşkeş vikendemde mazatiye reberap huye. Parêzeran ji bo dîtina rêbera serlêdan kirin ji parêzerên Büroya Qiyaset Salê Rêzan Sarıca Raziye Öztürk Özgür Faik Erol û Mazlum Dîn ji bo karibin müvekkilê xwe rêbera bibînin serî serdozgerê Komereya Bursayê û Müdüriyeta Girtika İmraliyê dan. Parêzeran ji bo dîtina müvekkilên xwe yên din İmraliyê Ömer Hayri Konar, Hamîli Yıldırım û Veysel Aktar jî heman serlêdan kirin. Parêzer di çarçoya mafeyên xwe yê hevdîtina müvekkilên xwe re bi salan e nikarin rêbera bibînin. Devletinin mehên dawî yên heyeta İmraliyê de hin parêzer hebin jî serlêdanên Büroya Qiyaset Salê bi rêk û pêk bê bersiv têne hiştin. Herî dawî parêzer Rêzan Sarıca û Newroz Uysal Aslan heftê tebaxa 2019 de serlêdana İmraliyê kiribûn û hevdîtin bi rêber Apûrê kiribûn. Rejima İranê girtiye siyasiye Kurd dardekir. Rêxistina mafê mirovana Kurdistanê ragihand ku rejima İranê girtiye siyasiye Kurd Hamid Hesên Nejat Heydarlû li girtika Ürmiyê baweke ve şartî dardekir. Hat gotin ku dadgeha şoreşeya Ürmiyê kesûkarên Hamid Hesên agahdar kirine ku nabe ew taziyeyê deynin. Rêxistina mafê mirovan got Hamid Hesên Nejat Heydarlû sû neh salî bû di tirmeha 2024 de bi bahaneya endamtiya PKK hate girtin û bi bahaneya xayîntiya welêt bi dardekirinê re hate ceza kirin. Heydarlû di 15 Nîsanê de xistin hûrjeya yek kes û hevdîtina wî ya herî dawî bi malbatê re di 17 Nîsanê de hate kirin. Malbata wî diyar kir ku cezayê hatiye birîn li derveyê hukûkê û li pêşiya girdika navendiya Ürmeyê dest bi çalakiyê rûniştinê kiribûn. Girtiya nexweş Özge Özbek ji bo dermankirina hate tahliye kirin. Girtiya nexweş Özge Özbek ku berdana wê 6 man hatibû talûqkirin û ji bo dermankirina hate berdan. Di mejiyê Özge Özbek de ûr heye û di 27 Cotmeha 2020 de hatibû ameliyat kirin. Tevî ku rapora nexweşxaneyê ya şertên wê ne li gorî mayîna girtikeyê jî nehate berdan. Piştî ku Özge Özbek hate berdan, rêveberên Dem Partiya Ankarayê parêzerên Özge Özbek ew li ber girtikeyê pêşwazî kirin. Özge Özbek li ber deriyê girtikeyê axiviyê got ez hêvîdarim tenê ne çend girtî bila hemû girtî azad bibin. Ez hatim berdan jî lê nekê xweşim çimkî girtîgeh tîjî girtîne û gelek girtiyên nexweş hene. Ez dixwazim hemû girtiyên siyasî demil dest azad bibin. Silav ji herkesî re. Berdana girtiye nexweş 6 mehan hat talûq kirin. Serlêdana girtiye nexweş Cemil İvrendî ku 1 salin girtiye û li girtika Kırşehirê tîpa sê tê girtin cara duyemîn 6 mehan hate talûq kirin. Sedema talûqkirina serbestberdana Cemil İvrendî jî wekî peywendiya xwe bi rêxistinê re qut nekiriye hat nîşandan. Keça Cemil Dîlan İvrendî Oruç anî ziman ku ev biryar keyfiye û wiha axivî. Bavê min di 11 Nîsanê de bi telefonê bi me re axivî û got civak nasek li min geriye û bi min re hevdîtin kir. Hevdîtin baş derbas bû ez li rijneyê me pişre bi devkî ragihand ku berdana min 6 man hatiye talûq kirin. Wekî bihanê jî gotin tê peywendiya xwe bi rêxistinê re qut nekiriye. Ev nayê qebûl kirin dadgeh keyfiye û hukûka dijminatî dimeşîne em ê îtirazê bikin. Di operasyona kampa Holê de çeteyekê Daişê hat girtin. Operasyona ku hêzên ewlekariya hundirîn li kampa Holê dabû destpêkirin dewam dike. Di operasyona ewlehiyê de çete İbrahim Abid Abdullah ê ku di nava Daişê de bi navê Ebu El Ezra tên askerin û gelek çeteyên din hatine girtin. Li gorî agahiyên ku çavkaniyên hêzên ewlekariya hundirîn danelê pirsîn li ser çete İbrahim El Abdullah di domîne. Qesede di ciwanên êzîdî ji destê çeteyên Daişê rizgar kir. Qesede ciwanên êzîdî diyar Aliyê Refo û Osman Xêro Qudê da radestê malbata êzîdiyana kantona Cizîrê kirin.
چاویره و هر دو جوان به هفکاری رهبری خسریا دموکراتیک رادست مالبات وان ورکرن. هر دو جوان سال 2014 لهاتبون رواندن و پیش جالی چته این دایشه و لگرک دوران هاتن بکرانی. برخودان گل آل بنداباد تشن لهم بر ایریشان دومه اف برخودان بوی سمبولا یکیتیا جواکه. چالکوان ایماد ایبت درباره مجاری ده وحاخوی ایرو امبر به بنداباد تشنه بنداباد برخودان و تچندا کوج جهان ر دیار بکن کو بینا گل تک ناچه و چقاز دم در باس ببیجی او اراده ده بسر بکوه ام کرد و عرب مسلمان خریستیان درزی و علوی ام به یک دنگی پیامه که دیدن جهان کو ام لهم بری تندی لبرخود دن آیات الهبالجی دبیجه او برخودانا گله اونا اشکاندن امی وی برخودان بدومینن جبر کو یکانه هیوی امی یکو ام دناو آزادی و آشتی دبیجین او خاک بخوینا شهیدین همو پیکاتیان هاتیا و آفدان و حتی سرکفتر امل سر شپاوان بن برخودانا شینیان آل بنداوا تشنه جهشت چلی و دوام دگه و شینیان با کروشات سوریه به دور وگر بری خوددن بنداوه و تولی چالاکیاندن 12 پارتیان خواستن بوهای مازوت وره سر راست کردن با کروشات سوریه چند روز بریانها بوهای لیتریک مازوتا کل بنزین خانه انت فروتن ج 4000 لیره سوریه درکش 6200 لیره اف بو سدام رخنیان او ته خواستن کو سدام بوهابونه وره اشکره کردن حتی نهار و بریا خسر تکیدار مجاری داخویانیک ندایه جبو وجه 12 پارتی و ریخستنام داخویانیک بانک رو بریا خسر کردن کو دیار کردن کو بوهابون مازوت روش جیانا گل با کروشات سوریه گران کریه اوج بویا سدمان رازبون گل او باوری لهم برسازین رو بریه کم کریه پارتیان خواست کو بوهابون مازوت داخل او باری ولاتیان گران نکن لناوچه مردین دیری که دداشه دست دانی سر ترافوی جودکاران لگون ده ورگا خنزی دداشه تیوی اسکران بسر زوی جودکاران دگرتن به هنجه تاکو جودکار دینه خوی جیرانه نادن دست دانی سر ترافویان گرد گندیان لهمبری وی دست بچالاکی کرن او هلکشیان سر ترافویان تاوی همو هودان جودکاران جی دداشی به هفکاری اسکران دستانی سر ترافویان گندیان گوش و آفدانا ارد بیدیویا me به ترافویان هیه لیجبر کو دستان نسر نا همو بر همین me دخسر برفا هیمالیان کم دبه 2 میلیارد کس به کریز آوره روبرونه جبر کو ای سال هیمالایای برف درنگ باریا و آوا 12 چمن مزن ای آسیایی کم ببه هر و ev یک و به سدما کریزه که او و باندور لسر 2 میلیارد کسان بکه ناویندا ناو نتوی یا پیش و چونا چیاین یکی دی ایسیموت تکیلداری مجاری راپور کاماده کرد لیکولنر ایسیموت سیهر محمد دیارکر کدومه هنجوت مه مجدار ده برف باره ای سال داویا چلی ده برف باریه وانی زمان کو جبر وی که رژیا باری نیجی پر کمپویه او بالک شانسر و خالی او روش چافکانین آوی چاندینه و هلبرینا هیدرو الکتریکی تیخه خطریه ده لگوری راپور کم بونا برفه هریکینا چمان کم دیگه و مترسیا زوابون احتیده دیگه در راپور ده بانک لولاتین هریمه هات کرن که استراتیجیان خویم بره و برنا آوی دبر چاوان را در باز بکن و پرگالین هشیاریا ین کدکارن هشکساری پیش بین بکن پیش بخم لیکولنر اندس شانکر کو ولاتن هریمن هری زیده جکریز آو هوای ره روبرونه لگوری پسپوران اگر تدبیر پیویز نینگرتن و هرم نتنه بکیمبونا آویره روبرو بمینه هر وها و بقیرانا خوارنه او کیمبونا انرژی رژی روبرو بمینه خیلی بودن جمعن چند ساعت 11 پیشکش کردن آنا خاطرم ادام باش